अहानबद मरोइब पाउ मणिपुर की इरांग इम्फाल दगी हौरकपनी हाइना पीयूसीएल की रिपोर्ट ता फोंदोरकलेब वाफम माइकई क्यादगी यानिंगदबा फोंदोकनरकले अमदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट पुलिस न मिटोप चंगलकपा चेक तौबगी थबक चथरी आईएलपी पाइदबा मियोय चनिगा मरफुदरा तरुक हलनख्रे खुरमजरी आईएसटीवी की मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबरीबु सिंगबु तराम नोकजरी पाउ संदोंग पिजरी लिसिंग अनि कुलहुमदोगी मे ओहुमदगी थोगलखिबा मणिपुर की इथनिक वायलेंस असिगी मतंगदा द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल ना फोंगलिबर रिपोर्ट असी माइकई क्यादगे यानिंगदब फोंदोकनरकले इम्फाल रिव्यू ऑफ आर्ट एंड पॉलिटिक्स के एडिटर प्रदीप हंजोबमगा आईएसटीवी न्यूज का अखनना हिरम असिगी मतंगदा उनबदा रिपोर्ट असी मपानदगी लाकपा कमिटी अदुना मखोइना हाना खल्लगा लाकपा वाखलोल अदु चुम्मी हाइबा उतनबा डाटा हप्सिलगा फोंगबा रिपोर्ट मने रिपोर्ट असी लमाई चट्रेड्रोम पानबा ओइबना फजन दि पाद्री अदुबो रिपोर्ट अदुदा यावरिबा वाफम कया पाउसे सिंगदा फोंगनरकलिबा अमदी यानिंगदबा वाफम कया लाकलिबा सिनदी रिपोर्ट असी बायस लैबा कनागुंबा खरगा मानरगा फोंगबने हाइने लवी असिगुंबा थवंग असी मपालदगी लाकपा कमिटी सिंग असिना फोंगबा रिपोर्ट सिंग असिदा हेक हेक ममिताबगी थवंग अदुमक हानदगी चथदुना लाई हाइरे थाइन लगे लेरपा जयप्रकाश नारायण हनसिमबा कनोनी मागी कनोदा कंटेम्पररी नत्रसु मागी तौरी थोक समान पीयूडीआर नमले पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ना मोय मोय अनिसी हाने ममिंग तारपा ह्यूमन राइट्स मतंग याम कन थोक तो कांबू अदु ओरे अदुगा हाइसि मोयगी तसेना मोयना मौ फतन तो वगन तबिदा हाइ बायस इनहेरेंट बायस बायस external observer की होने भी सी पोसिट में याव माले माना खंजबा conflict ऐसी नहीं अनी खना कांसिदा अंगांग हंग खना बदो उरगा हंदन फुबी नहीं काहे खन बगी वखंजी खल्लग हम ले कांसिदा आई हाई चुमद्रा माना खंज आरे खंजरा को खंदो ताना बसिन मदा सेंग में रिपोर्ट थोक तो बसे सी हने की पीयूसीएल रिपोर्ट जो अधिक पोस्ट खरे यारों को दाइना इन माय खंजी अमरमदा कोकोमी की कन्वेनर खुराइजम अथौबना सोशल मीडिया दा थगतपा पोस्टा मणिपुर की क्राइसिस असी पॉलिटिक्स सनफम नते अवाब मायोकनरिबा लमदम असिगी मियामबु मियोय खरगी मसागी इंटरेस्ट कैपिटलाइज तौरोइदबने पीयूसीएल ना पोथोरकली रिपोर्ट अदु मणिपुर दा इंगतप्पा पुरकना बनते पीसफुल ललोन बने यामने इकाइनिंगाइने रिपोर्ट अदु द मणिपुर की इरांग असी इम्फाल दगी हौरकपने हाइना पलिबा सि चुमदे इरांग असी तोरबुंग कंगबाई दगी हौरकपा नतब्रा हाइबो हंगबदा नतना पीयूसीएल की माइकई दगी रिपोर्ट असी वरुशिन पाम नते हेना इरांग कनखत हनबा पामने मखोई पीस मेकर सुनते पीस ब्रोकर सुनते मखोई की पीसफुल ललोन बनी हाइरे अमरोमदा राज्य सभा के एमपी निंगथौ लेसेम्बा सना जावबनसु रिपोर्ट असी यानिंगदबगा लोइनना नाकल नामतगी येंगबा मपुंग फाना लानबा रिपोर्ट नि हाइरे माकना मखाताना रिपोर्ट असी इरांग असी हेना मईचुबा ओइना थोकने मरम अदुना ह्यूमन राइट्स डिफेंडर नि हाइबा पीयूसीएल गे मथकता कुपना थिजिनबा चुंगनी हाइरे सेनापति डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना मरीसुबा आईआरबी का खुचमनदुना माव अमदी अतई मफम क्यादा मिटोप चंगलकपा चेक तौबगी थबक चथरी आईएलपी पाइदबा मियोय चनिगा मरफुदरा तरुक हलनख्रे अगस्त की तांग तरेतगे तांग कुलहुमदै फावबा चथकिबा ड्राइव ता मपालदगी चंगलकपा मियोय लिसिंग अहुंगा चमंगा यांखै मापल वेरिफिकेशन चथबदा आईएलपी पाइरमदबा मियोय चनिगा मरफुदरा तरुक अदु हलनखिबने मखोय नागालैंड की टाउन फावबा थिंदोखे मसिगी मथकता मियोय चनिगा कुंट्रा तरेतना आईएलपी की मतम हेंदोखिबदगी नौना अमुक इसु तौरबा मतुंगदा चंगनकी माउगेट लैबा आईएलपी काउंटरदा मखोगी पास अदु इशू तौखिबने नन मणिपुरी सिंग अदु नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी मराम पेरन रोड अमदी ताजुबी टोलोय लंबी फाउदुना संगसिल्लकपगी थबक चथबना पुलिस अमसुंग आईआरबी ना मिकुपना हुमसिंगना सेनबगी थबक चथरी मसिगी मथकता डिस्ट्रिक्ट असिगे तमफुंगदा पुंकुनमरी पुलिस ना मथौ तौदुना मितोप संगसिल्लकपा चेक तौबगी थबक चथरी इम्फाल जिरीबाम लंबी के अवांगखुलदा चिंग निखाइबदगी लंबी असी फाउनद्रे जिरीबाम रोमदगी इम्फाल तमना लाकपा अमदी इम्फाल दगी जिरीबाम तमना चंखिबा गारी सिंग लंबीदा पंदुना लैरी अवांगखुलदा चिंग निखाइदिबा से चाउना निखाइबा ओइबना सेंगदोकपदा मतम खर संगने मसिगी मथकता लेप्तना नोंग चुबना लंबी सेंगदोकपगी थबकता अपन बपीरे हाइरे
Maitai Thasata Thamagi Ahoba Nongma Panba Numit Kudingi Manipur Ladiba Lifam Lensingda Arambai Tengolgi Tengolo Singna Inat Lining Yokatnabagi Wakalul Galunina Lining Taulemeral Anigi Mafam da Tony Duna Wasak Paray Janbagi Toram Ngase Langbangi Nongma Panba Nomajing Numita Manipurgi Umang Lai Singi Manungda Kwaidagi Matik Mayai Leba Umang Lai ni Haina Riba Ivudo Tangzing Moirangi Laikol Nungda Manipurgi Arambai Tengolgi Ladiba Unit Singdagi Lakpa Tengolo Singna Puna Tony Bagi Toram Pangto Jaurakna Tengoloi lising ahum lomna sarukia aduna chathakiba lining parai chetpagi thoram aduda ivudo thangzing koire laigi mafamda inat lining yokhat minanaba punna thoni minake Development and Protection United Voluntary Organization Nambolgi Contra Suba Foundation Dega Mari Lenana Nambolge Koibada Ladiba School College Hospital Amadi Kaitel na Twingba Mafam Singda DPU VOG Working President Konsham Sulesor General Secretary TH Lamjingba Youth Secretary N Chitaranjan Naluchingduna Sit Seng Bagi Tabak Chathakre DPU VOG General Secretary Thokchom Lamjingbana Lakliba September Ahumda Pangthokadoriba Contra Suba Foundation Dega Mari Lenana Organization Asinat Koliba Mafam Singda Luna Nana Tambagaloina, drug free oiba lamdam ama oinanaba awareness piba yauna, first aid kit training kayasu pigani loinana, Lakadoriba September ahumda mega blood donation camp amasu, Nambol the Pangtokadoriba Seda, Nambol Maike Natana, Manipur Gimiam Nasu, Mating Pangbiu, Luvanan Balamdam ama oihanbada, Aikwe Kuding Mag Taudang, Luminarasi, Haike. Lunan Nambulama, Nambul Maike ma oinina the Pandam the cleanliness campaign, Adugalina drug awareness campaign, Aduga. Indian Red Cross Society Bishnupur District branch ke Kisam Narakanda Asset Awareness Program Simba ekoi mathang pangthok charaga ekoi laluda September gi tang ahumda asuba function lamagolena kunthra suban ko kumon thoram pangthok chagani asumba kunthra suba mapok kumon thoram asida ekoi webinar amasu pongjagani thoram asida Development Protection United Voluntary Organization nambona sahi kunthra asida nambol maike gi amasu Manipur gidamakta tawjarek tabuk thoram kaya sinasibu nusibiduna mating pangbiduna duna chakot pa lamda mama chakot pa Manipur ma onana bahona badai khoi punna thawdang yamnina bidamakta wai miyamda pautel sipijel Ahom Suba State Level Maths and Science Competition के मनामा तुमियन थोपगे थोरम पांगथोक्रे Knowledge Planet न सेदुना GP Women's College की multipurpose holder to foster critical thinking and solving the problem through healthy competition हाइबा थिमदा class 3 दगे 10 फावबगे मनुंगदा लैबा महिरोय सिंगी competition अदुगे मना यंथोपगे थोरम अदुदा Directorate of Economics and Statistics Manipur के Deputy Director Rajkumar Dhiren Sana GP Women's College की guest lecturer Subalakshmi Sizagurumayum Amade RIMS की Sterilization Department की हाना की head लैबाक लै Livestream na thorama pusing oike competition ase pangtokpagi nunggi oiba warol piraduna Knowledge Planet ki coordinator Puja Mainamna competition ase na horak liba mahiroi singda challenge amaga loinana critical thinking ga loinana tamliba lairik adudagi handok na wakal khalanaba hotnabani amadi exam phobia lokthokpa asina competition ase gi nunggi oiba pandamni malem gi oina hiram kyada competition gi chang wangkhalakpana conventional learning method asida adumak leiba yaraktaba amadi masidagi henba exam mayam ama leiri haibasi angang singda kangan bani competition ase da makok mathang tadre haiduna mahiroi singna ninghan nagada banate participation to ba haiba sesu yamna maru oiba amani haike moina exam se thage haina courage ama lauraga they took the very first step see moina step ama laurale this is also an achievement every step that you take towards your goal is an achievement lemoriba punsisida sigamba difficulties mayama thingna do what liba hojitagi tambize ba moida kari tambiba positive thinking khandu bodo nanga sigi exam se yarak okay fine but nanga sigi exam se mathari ne marakta you have learned so many things you have upgraded your knowledge sigi mo khalo je moida khalan ma madaka taiba moida oina encourage to you kai sukai de khandu ko tambiyo my positive thinking de long so that hayam moina the government exam ma tharapa adu ma matam da moida easily
paugi maraktana tenba break amatang lominasi. Dada! Ini maki gano. Ada betamo. Sige yung se next time tina check-in na laksi laga tamro bani ne. Dada nang se juhar habaga amta kiderbo. Asumna mayam na machalbo ngap shan dugum. Masige yung masibu asoya ngan ko kada batagi next time tina ngap seli. Next time ti juhar habati ngap ko na basem bani. Zaman technology si na bana concrete ka tok na tina ba matamda kapang ng amuk ka na hengal adli. Next TMT strength is in the quick. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohalli pumna magsibu kudakta phanba ngamlaba Kapidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau maring chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon Cup Syrup thakpiu Kapidon Cup Syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Shija Breast and Thyroid Clinic, Shija Hospitals na lagliba August ki tarik kun mga dagi kontra faubo free breast and thyroid cancer screening camp ama pangthok chagadori. Mammogram amasung marilay na ba investigation da 20% concession loy na procedures da 15% concession gi kudong jaba pizari. Breast and thyroid ka marilay na ba hakchang ginuay taba lay biragadi kudong jaba silaw biho akupa marol di damag Shija Hospitals sa Pau Pobiro. Break itung da taram nok chori makataba pau pizari Orissa gi katakta laiba Jawaharlal Nehru Indoor Stadium da August 19 dagi September 3 fauba pangtokadaba Sub Junior and Senior Taekwondo Championship lising ani kun mangada Manipur gi mahut senduna sanagadaba sanaroi singi coaching session ngasi kongba khetri lekai da laiba Taekwondo Training School da loshin kre Manipur Amateur Taekwondo Association gi Makada Agustara the trial selection pangtok tuna nupa amadi nupi gi sub junior amadi senior gi puna sanaroi kontram de khanduna haukiba Agustara ni thoi de gi hauduna numitara ni thoi ni coaching session asi pangtok tuna lakhi bane coaching session gi aroi ba numita seru ki akiba Manipur Amateur Taekwondo Association gi general secretary Pangamam Olen Maitaina Orissa da chatuna Manipur gi damak sanagadori ba sanaroi sing asina pomse amadi kyoru gi masana da medal kya lauduna Manipur na team champion soidana oirakani haibagi thajabalai kongsada se gi damak nupi coach nupa coachani manager amagaloinana sanaroi sing lakliba August 19 tagi katak kidamak Imphal thadokani haiki wa pangthokadaba championship sidaida koi Manipur team gi oina pomse kherogi punna koi mi kunthra homdoi che koi Manipur team jina overall team champion oirkani habi asagaloinana koi training chi chathajarkoni ngasi aroiba training ngasi aroiba numine koi tang kunga tari sidida koi Imphal thadokani airport te tang pung nipan ga khai flight sidida koi coach manager yauna koi pulapuna kunthra ga manga nipan ni chatorichi Sanaroi sing asi butakpi tambiri ba coach malam ngan ba thongnau jamna Manipur gi sanaroi sing ase taekwondo masana asiga aikhoi gi saban ga yamna chunaba masana oibana katak ta pangthoka doriba championship asida medal kya lauduna soidana team champion oirakani thajai haiki and senior taekwondo championship ta saru yagadaba trial selection phangthaba sub junior amasung senior players sing Pulapna nupi nupa pullaga 33 players. Mayamje date 12 tagi hogaga koi masi Sunday numit pawa coaching class ama pijare masi closing ceremony ga mari leinana koina handagi takchariba tamjariba angang gaida koina takpiriba tamilu mayamsida kudu chawno expect tawle angang khudima medal amum challaga koi Manipurna overall team champion lauraga halakani habagi achet pathaja ama loislak pada mariba pau mukana pizari Manipur gi rang Imphal dagi horak bani haina PUCL gi report ta phongdurak liba wafam maikai kya dagi yaning da ba phongduk narakli amadi Senapati District Police na mitop changlakpa check tawbugi thabak chathari ILP pai daba miyoi chani gamar fudara taruk halan kre Hauzik phauge na Noon-Istv ni sandok chu Manipuri pau matang solution jare medeng tabiri popum mapo amuka hana kurum jare